Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome Pastor Daniel Smith, known around the world as Pastor Dan, as he leads the final week of My Journey with God Season 5. After 45 years of pastoral ministry in Oregon, Illinois, and California, Pastor Dan retired in 2019, having served most notable at Garden Grove Seventh-day Adventist Church. Raised in Thailand as a missionary son, he went on to study in Singapore and graduated from Pacific Union College with advanced theological degrees. Since 1995, Pastor Dan has led countless mission trips across Southeast Asia, continuing his global evangelism even in retirement through Grace Force and Quiet Hour Ministries. Please join me in welcoming our speaker, global evangelist, and a true servant of God, Pastor Dan Smith. Good evening, everybody. May gabi sa tanan nga niya dinhi. How did you like the music tonight? Ganahan mo sa mga musika nga atong nadungog. Thank you, Grace Force Quartet and Salamat Thousand kay Grace Missionary for Singers. Quartet. Sa matahom nga lawito nga atong nadungog, wala taganahan bitaw dito pulaan, no? It's all about Jesus. Ang tanan mahitungod lagod kang Hesus. It's all about Jesus. That's our series this week, Knowing Jesus. Ang tanan mga igala makigsunan may tungod dayo kang Hesus mo kana atong gitunan sa kinatibukan nining maong simnahuna. You see someone walking down the street with ice cream. Kita na ba mo sa tao nga naglakaw sa dalan niya nagkaw ice cream? It's a hot day and you just want to say, where did you get that? Init kayo panahon, isa nga sa magkanakuha na. Here's my son. Tanawa na gud yang anak. 4 scoop cone. Grabe yun, puno kayo ang cone sa ice cream. How can you do that? So, ano yung pagkaon pagkadaghan ba na? I had cancer a couple years ago. Adonay, balatian, adonay istorya sa milabay nga makatuigan. They told me not to eat too much sugar anymore. Istoryahan siya nga din mo kaon na ito kitaas kay ngayhang sugar. But when the people around you are eating ice cream, how can you stop it? Aba sa niya makakita kang tao nagkaon ice cream, so ano yung pagpugong imong kaugalingon ganahan ang pagkamukaon? If I walk by some cookies, I cannot stop. Kita nimo ang mga payo, so ano yung pag-unag o kaon, lami man kayo. You try to use grit. Ang saluyan na to, paggamit, pagkiksunan ka na, bitang ganahan yung ka. You know you want to go to the gym. Niya, gusto ka mo ato sa gym, araw pa-ehersisyo? No, you ought to work out more, get exercise. Grabe ang imo ang pag-ehersisyo, araw nga sa araw may mo You paglawas. don't want to go. Moadto ka. What's the Christian life like? Usa man pod ang makita nato sa Kristohanon. You have to use blood, sweat, and tears. Ikaw niya, maghihimos, magabutangan din, ikaw, sinton. Strain and effort to push the ball up the mountain. O niya, ibation nimo ang kakapoy, naling kamot ka, aron makaadto ka nga to sa taas sa bukid. They tell you to use more backbone. O niya, ang imo mga kusog, ang imo mga bukog, kini natandog sa imo pag-ehersisyo. Is the Christian life a struggle? Mosab ka na ang Kristohanon ng kinabuhi, kinahan doon na kita'y pakigbisog. You have to just clench your teeth and fight your way through it. Naling kamot ka pag-ayo, aron ka makahimos pakigbisog. All the time trying to use your willpower to not sin. Tanan nga mga panahon imi yugol aron ikaw magkabatunog kusog aron ikaw maghimong magbadaogon. But Jesus says, Apa si Jesus nagingon, my yoke is easy and my burden is light. ang akong yugo gaan kayo o niya akong palasanon kini gaan ra. Which is it supposed to be? If your religion feels heavy to you, Sa diha nga batiw nato ang relihiyon nato murag bugat raklulan alang then kanato. you didn't get it from Jesus. Ang ihatag nimo lang kato kang Hesus. Because Jesus says, my yoke is easy and my burden is light. Kay si Jesus nagingon ang akong yugo sayon ra kayo ang akong palasanon gaan ra. I have an American joke for you. Adre usa ka komedya nga Amerikano ang setting. There was a man walking through an airport with 2 heavy suitcases. Adunay usa ka tawo naglakaw sa airport nga dunay dagko kayong madalas sa duha ka kamot.
Someone said, what time is it? Sa unsa man oras sa karon? Oh, he looked at his watch. Kanya tanaw siyang orasan. It's 7:34. Sa alas 7:34. It's going to rain tonight. Alaw niya karon. Manny Pacquiao won the boxing match. Karon away ni Manny Pacquiao. Gusto kong tanawon ang iyang away. Your watch tells you all of that? This was long before Apple Watch. Labay ka mga panahon, kini dugay na ba yan nakita niya ni maong kumbati? The man says, I want to have your watch. Abay siya, gusto na akong kuhaon. I want to buy your watch right now. Yeah, gusto na akong tanaw sir ka, karon na yon. No, I don't want to sell my watch. Di na ako, ibigay na akong prilo. I'll give you $1,000. How much is that? Hatagan ka og $1,000. 50,000 pesos. 20,000, huh? 50,000. 50,000 pesos. No, I don't want to sell them. Di na ako na ibaligya, bisan pagmahal ang imong palit. I'll give you $2,000. Gada kag 2,000 kadolyar. 100,000 pesos. 100,000 na piso. No, my father gave it to me. I don't want to sell it. Ang akong amahan naghatag gini kanako, di na ako ibaligya nga na nimo. I'll give you $5,000. Gada kag 5,000 kadolyar. 250,000. 250,000 pesos. Okay. I'll sell it to you. Sige, ako ibaligyan nimo kay mahal-mahal naman ang imong hangyo. The man gave him the money. Yang tao naghatag yang kwarta. He took off the watch and gave it to him. Kuha niya ang relog, ihatag gadto kaniya nga nagpalit. Man so excited he has the new watch. Go niya ang tao, malipayon kayo, kadto na siya bagong orasan. He starts to go down the airport. Go niya, ningato na siya, paingon ka to sa airport. The other man picked up the 2 suitcases. Bitbit na niya, ang duha niya ka mga bugat, ka mga dalanon. No, you can't go yet. Isa di pa kanto dito. Here are the batteries to go with the watch. Ningato sa ito mahigala, aron siya maandam na kauban siya bawang relo. You have to carry the batteries. Iyang gidala ka ng duha kadagko kabutang. That's what happens to many Christians. Daghan kayo ang mawa ka na ang nahitabo sa kadaghanan They get ng mga Kristiyanon. baptized into Jesus. Sa diha ka na bautismuhan sila, gihatag na tanan kadto kang Hesus. Everybody's happy for them. Ang tanan na malipay tungod sa ilaha. Their sins are now gone. Ang ilang mga kasalanan kanina hanaw na. They feel free. Gawas na sila. And then they come to the church. Ugo niya ningadto sila sa iglesia. Maybe there's somebody, you should do this and you should stop doing that. Ngala doon na mingon siya, kinahanglan nimo ni undangan na pagkadto dinhi. And pretty soon the load gets heavy. Tingali usay ang palulan bugat ta kayo. Lisod ng dadon. And pretty soon they're carrying the heavy suitcases. Ugo niya nagdala ka og bugat kayo nga mga lulan. Trying to live the good Christian life. Gusto ka nga magpuyo, maayo nga Kristiyano ang pagkinabuhi. Some people will say putting the rock to the top, it's not just hard, it's impossible. Ang uban mga tao nga diin ikaw mo duso sa bato paingon sa bukid, dili na siya lisod apan imposible gina ang mitabo. If you have felt like that, I give you the sermon tonight. Kaya kung bation niyo na, niya nga pagbati may gala ni kagabion, mo ni ang misay nga kung tanon kaninyo karon. I preach it for myself also. Ako sa ning gibati nga nagwali ko sa kung kaugalingon. I have an uncle who was a famous preacher before. Dili ko mingon na ako mabantugan magwali. He used to tell a story like this. Ang magbantugan magwali nagsulti siya sama ning kasugilanon. He said, I lived in Las Vegas. Akong ang nagpuyo siya sa Las Vegas. But after a while, I got tired of the life in Las Vegas. Ikapoy na ko pagkinabuhi dito sa Las Vegas. And someone told me about a golden city 1 million miles away. So sa nagsulti ka na kung adunay bulawan ngadto sa mga syudad usa ka milyon 1 billion ang gilayon ka milyas o pila ka kilometro na. Layo. I decided I would leave Las Vegas and drive to the golden city. O niya ako ni desisyon nga din akong biyan ug niya mag-drive ko paingon to sa bulawanon nga syudad. I just had a little Volkswagen. Gamay ra kay akong sakyanan Volkswagen lang karaan pa yun. But I tried to go 100 miles an hour. You've got 1 million miles to go. Aban gusto na ako makabot ko sa layo kay destinasyon tungkol sa handom na ako nga bahandi. But it was hard. Sa diha gyud kapoy na. I was like the only one going my way. Ay dili ka siya rang paingon ngadto daghan di ay nangadto pod.
Everybody coming on my same side of my road. Daghan nga mga tao nga diin paingon sa pareha rin may direksyon diya sa kalsada. I didn't know what else to do. I had to drive over on the curb. Kaya na ko mahibalo kung si muna ko, sa man ako, mukurbada ko din o asa ko mulusot pagkadagham rin sakyanan. Now only 20 miles an hour. Now, karon ako dagan, hina na lang, 20 milyas na lang kada oras. How am I going to make it to the Golden City a million miles, 20 miles an hour? Gusto na ako nga mato ko ang syudad ganin gibanto nga dunay mga bulawan. Pero mo ni kung dagan hinay kayo dugay ko kabot. And all of a sudden a big truck came around the corner. Og sakalit lang adto ako kay sakyanan nga diin miabot ngadto. I honked the horn but I got smashed. Ako siyang gipuwa pisilbatuhan na aron siya muhatag og gianan alang kadako. Here I am by the side of the road and my car was smashed. Apa nahitabo may gala na sa piga niya ako sakyanan ug uon niya naguba. All of a sudden there was a man dressed in white. O niya sa kalit lang, adunay usa ka tawo nagbisti og puti. He leaned into the window. Yang gitanaw nga to sa bintana. He said, "You want me to drive for you now?" Sa gusto ka nga mo drive nimo? I said, okay, you drive for me. Sa sige, okay, ikaw mo drive. I moved over. Ning sibog ko gamay. I let him drive the car now. O niya siya niglingkod sa lingkuranan niya nag-drive na siya. Somehow all the other cars got out of the way for him. O niya nakita niya nga ang mga sakyanan sa karsada uy ning padaplin man. All the trucks went out of the way. Yan ang awala itong madaghan sakyanan sila. Now I'm going 100 miles an hour toward the Golden Ang dagan City. kusog na kayo 100 milyas na kada oras ang ginigikusgon. That's what can happen when you let Jesus drive the car. Amo ka na hitabo mahigala ko kung tugutan ni Jesus nga mo maniho sa atong sakyanan. That's the message today, is to no longer fight it by yourself. You cannot fight all the other cars by yourself. Mahigala, dili ka makahimo pagpagibisog sa daghan nga manghagis ka na buhi pinagi nga ikaw ra gyud usa kinahanglan kag tabang. Let Jesus drive the car. Tuguti nga si Jesus mao ang magmaniho sa imong sakyanan. There are two parts of salvation. Adunay duha ka bahin sa kaluwasan. There is first grace and there is second grace. Adunay primero nga grasya, ikaduha nga grasya. First grace is what happens when you come to Jesus. Ang primero nga grasya mahitabo na sa ding ikaw moduol ngadto kang Hesus. Jesus forgives all your sins. Si Jesus magkapasaylo sa tanan nimo makasalanan. You accept the cross of Jesus. Waton lang nimo ang cross ni Jesus. And you go under the water and you get baptized. Gonya ikaw matus tubig, gonya magkabautismo. It's first grace. Primero ka na ang grasya. But after that, you have the second grace. Humani ana ang salatian mo ato na kaskaduhang nga grasya. Now you live to have victory over sin. Nakaroon ikaw na kinabuhi nga nagbanaog ka na batok sa sala. Someday you want to live on the stand on the sea of glass. Kaya malabot ganla ikaw niya magapuyo na magabarog diha sa kristal ug tin-aw kayo nga bildo And it didto sa says langit. you have to have victory over the beast. Ano man kay ikaw nagbadaugo naman sa bugno dinhi sa kalibutan. It's two parts of the Christian life. There's two parts to the Christian life. Yamo ka na ang bahin sa Kristohano nga pagkinabuhi. There's first grace and there's second grace. Adunay primero nga grasya, ikaduha nga grasya. But our message tonight is that they are both all Jesus. Pasultihan tamo ni kagabiyo na kana tanan gidalani Ginoong Hesus. I grew up, Jesus did one and then I did the second one. Yan, yung gihimo na ni Hesus ang usa, unya ako nang gihimo ang usa. I thought I had to use grit. Gunaon ako nga akong gihimo-himoan ang paglahutay aron ko makapadayon. And then someone said to me, it's not what you do, it's who you know. Aba nang usa gingon kanako, dili kana ang imong buhaton ang hinungdanon apan John kun chapter- kinsa imong hibaluan. John chapter 3 verse 16. 1:3:6 na kanayon. He gave us his only son so that whosoever believeth in him shall have everlasting life. Ihatag niya ang bugtong anak aron bisan kinsa nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. It's all Jesus. Ang tanan mahigala ko si Jesus ra gayon. Jesus says, without me you can do nothing. Kay si Jesus ingon kung wala ko wa gyud mo'y mahimo. How much is nothing? Unsa man kadaghana ang wala, Nothing is nothing. ang wala jamog yun. Without me you can't do anything. Kay kung wala ko wa gyud mo'y mahimo. And then it says, I can do all things through Jesus. O yan na kanayon nga ako mahimo ang tanan pinagi lamang kang Hesus. Gary, where are you, Gary?
Okay, Ursi, can you help me, Ursi? I need this fan over here. I can do all things through Christ. Mahimo na ko ang tanan pinagi lang kang Kristo. Everything is getting to know Jesus. Ang tanan kinahanglan nga atong sunation ng himalaan si Jesus. Jesus will give you the power to live the Christian life. Kay si Jesus lang maghatag kanang kagahom makita makahimo pagpuyo sa You Kristiyanon cannot kinabuhi. do it by your own effort and by backbone and willpower. Di mo na mahimo sa galingon bisag usaon yung paningkamot, maurot lang mga bali humukog, di gyud na nimo mahimo. It is all by Jesus, my friend. Tungod kay kana mahimo lamang pinaagi ni Jesus. My story tonight is from the story of Gideon. Ang sugilanon nga ko isulti kaninyo karon mao sugilanon ni Gideon. The other enemy was coming all the time and taking all their food. Adunay ba kaaway nga din kanunay moadto sila nya panguhaon ng mga abot silang uma. So he's down in a little cave trying to get a little crop so he can have some food. Unya ning tago siya sa kagamay nga lugib aron dito siya maggiok sa iyang mga All of trigo. a sudden an angel is there. Apa sa diha nga din sa gimo niya adunay madulod ipakita kaniya. He says, I want you to be the leader of the people of Israel. Giingnan si Gideon, gusto na ko ikaw mahimong pangulo sa mga katawan sa Israel. You will be the one to deliver them from the enemy. Kaya ikaw mao ang usa ka din pagawas ka nila gikan sa ilang mga kaaway. He said, I am the weakest one. Sa peruluya magkaay ko. My tribe is the weakest one. Ang akong kaliwatan luyag yun kaayo. How can you choose me? Ngano ang kumay mong pilion? Why would God choose the weakest one? Ngano pilion mo sa Dios katong luyahon? So everyone would know that it was God and not him. Tungod kay aron kita mahibalong ang kadaugan, ang Dios lamang dili pinaagi kanimo. Here's what the point is, my friends. Amo kani ang puntong nga gusto ko ipabot kanyo ning kagabion. If winning the battle to push the rock to the top is based on willpower, Kaya kung ang pagtuso sa bato paingon sa bukid, kana nagadepende sa imong papaningkamot. then the people that have more willpower have an advantage. Ang mga tao nga kusgan, makabaton ka na o bintaha ikumparar sa mga huyag. Some people are stronger than other people. Yak to kay dunay mga katawan nga mas kusgan ikumparar sa uban. They can just do what they decide to do. Ilang mahimo kutob silang gusto tungod kay kusgan man sila. Do they have an advantage to go to heaven? Apan kung mao kana, aduna ba bintaha nga diin makatus lang ato sa langit? No, my uncle said, if the gospel can't help the weakest one in the world, then it's not worth anything. May gala sultihan ta mo dili na tinuod. Kay kung ang mensahe makatabang man ngadto sa pinakahuyang nga tao, nandili iyang paningkamot apariya sa Dios. Getting victory is not by willpower, it's by Jesus. Ang pagkadaog nako dili tungod sa akong pagkamayo apan pinaagi kang Kristo Jesus. Everybody is equal, you need Jesus. Tanan kita kinahanglan magunahuna gikinahanglan nato si Jesus. I had to go to the gym. Yadto siya kadto sa gym. I had to take drugs for the cancer. Ugo niya naginom siya og tambal para sa sakit sa cancer. And the drugs take away all my testosterone. Ugo niya ang tambal yang ginom kini nakahatag kaniya murag arang-arang nga I better paminaw. go to the gym and work out. Karon siya nagsugo na siya og workout dito sa gym. So I sat down in the machine. Ugo niya nilingkod siya kadto sa machine. I tried to push it up. Iyang isa ang bugat kaputhaw. Nothing. Okay man. I changed the weight. Iyang gilisan og gaan. Nothing. Iyang gialsa. So na. I put it at the top, the lightest weight. Ay, iyang gibutang gaan-gaan pag yun kayo. Could not. Alsa siya, di man nung kadaog. Boy, this cancer has really got me. Ay, ang sakit na cancer, tingali mo ni kapaluya kaniya. I am really getting old now. O, tigulang na ba hinuon ko? I can't do anything. Di na ako mahimong butang gusto na akong buhaton. Pretty girl came over. Aba nang manya ka mabahay, ning doon nga ni kanako. She says, let me show you. Isa nga pakiton ta kaunsaon. You push down instead of up. Iyang gitulod pingon sa ubos, inay nga imong alsahon pingon sa taas. I didn't know how to do it. Karon inanaon ra di ay. The Bible says when we are weak, then we are really strong. Ang Biblia nagingon nga sa diya ikaw huyang pa, aba nang tinuod lang ikaw mahimong kusganon pinagi kang Kristo. When you are weak, you know you have to rely on Jesus. Nga naman kung ikaw huyang kayo, ikaw musalig gadto kang Hesus. Yes, it's true that you have to do it together. Tinuod man na nga pwede man na inyong himuon kamong duha magsdungan. Someone always tell me, don't forget, Pastor Dan, we have to do something.
Usa ka tawo ningon siya ay kalimot pasudan, aduna ti himuonon pa. We have to cooperate with God. Kinahanglan kita makikumbuyan ngadto sa Dios. That's true. Tinuod na. When Gideon fought the battle against the enemy, Sa diha si Gideon kag-away ngadto siya mga they had to blow their Kaway. trumpet. aduna sila gigunita ng mga trompeta. They had to show their light. Unya, nidalasap sila ang mga suga o mga They went running down the mountain. nagdagan sila diha palibot sa bukid. They had to do something, Aduna sila'y mga Hey. hinagiban. but they did not fight anybody. Apan wala sila nakig-away ngadto sila makaway. God did it all. Kaya ang Diyos nag-away ngadto kanila. Shouting has nothing to do against fighting. Wa sila mahimo sa pagpig-away kung wala ang Diyos. What you have something to do has nothing to do with the victory. Sa diha nga ikaw adunay mahimo unta apan wa gyunay kapuslanan nga ikaw magpadaogon tungod Jesus lang kag says, Kristo. without me, you can do nothing. Si Jesus lang yun na makatabang kanato kay kung wala siya wa gyud tay mahimo. You blow trumpets. Imong hutay hupon ang trumpet. God wins the battle. Kaya Dios mahimo magdaogon diha sa panggubatan. Yes, God will always have you do something. Ya, Dios magahimo nga ikaw magahimo sa sumubutang You will always feel as if you are doing something. panagtanaw siya nga ikaw naghimo po sa mga papaningkamot. You go to the church. Moadto ka sa iglesia. You read the Bible. Basa ka sa malang kasulatan. I go to Philippines. Oh, moadto ka sa Pilipinas. But it's all God. Apan ang tanan yo dihari ko si Ginoo. What we do has nothing to do with the victory. Ang atong himuon wa gyunay kalambigitan sa atong kadaugan nga atong gipagandoy. There were 5,000 people that had no food. Adunay 5,000 ka makatawhan nga way pagkaon. They found a boy who had 5 loaves and 2 fish. Nakita niyang bata gamay, dumay 5 ka tinapay ug 2 lang ka isda. The boy gave his food. Unya gihatag sa batang gamay ngadto ang But pagkaon ni Jesus Jesus. fed everybody. Ugo niya ang tanan makatawhan gid kung pagutom kini nakakaon niya tong 5 ka tinapay ug 2 lang ka isda. It's all Jesus. Kana tungod dili sa pagkaon na patungod kang Hesus. They got to the Jordan River. Ngadto sila sa Jordan River. The river is flooded. No one can go across. Yang suba grabe kadako kayo ning bulog nga baha ug way makatabok. The priest came to the edge of the river. Ugo niya ang sedote kini ngadto siya didto gyud sa tampi sa suba. And the Bible says when you get to the river, step into the river. Ang Biblia nag-ingon nga din sa diyan ngamot sila ngadto sa suba ning sugo sila lusad ngadto sa suba. It's 20 feet deep there. 20 ka tilang giladmon. How are you going to step in carrying the ark? Unsa man nimo na pagtabok oroy paglakaw lang. You go first, God. Sa lakaw ato dito. You open up the water first, God. Brihan ang tubig diha ug unsa uno paghimo When you pagtabok. open up the water, then I will step. O niya sa diha gali na iway ang tubig may galan ning sugod siya tunob ngadto. No, God says you step first. Ano nga Ginoo, sige, tunob lang. Then I will open up the water. Kay ako nga ablihan og bukon ang tubig ari ikaw Yes, you have to do something. Ya kinahanglan ba ka maghimo og sa kabutang. We have to step. Lusad ta. But God is the one who opens up the water. Parang Diyos mo, kanay mag-aabli sa tubig, aroy ka makagi. God is the one who does the miracle. Ang Diyos paghimo nini alang kanato. Jesus came to Lazarus. Nga to si Jesus kato ka Lazarus. Lazarus is dead behind the rock. Kung niya si Lazarus, dito na gilubong, luyo sa bato. Jesus comes to raise him back to life. Kung niya si Jesus miyadto, iya gibanhaw si Lazaro, gikan sa kamatayon. Jesus said, roll away the stone. Ingon si Jesus, ligira ka ng bato na kasalimbong kaniya. That's your job. O ka na imong trabaho, pagligid You lang sa roll bato. away the stone. Ang pagligid lang sa bato. I will raise Lazarus back to Ako life. magabanhaw kang Lazarus o ihatan ako kaning kinabuhi. Our job is just a little one, to roll the stone away. Igalag ko ang atong bulaton, mao lang ginamay nga mga kalabigitan. Jesus Tagpuyo is lang the sa bato. resurrection and the life. Kay si Kristo man mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Naaman had leprosy. Siya naman aduna say sanla. They told him, go to the river. Ayon sa adto ka sa sapa. Go under the water 7 times. Go niya madto ka sa sapa mutuslo ka duha ka bisis. What does that have to do with leprosy? Isa usa may kalambutan na sa akong sanla. It has nothing to do with it. Wala na, hugaw pa yung tubig. But God wants him to do something. Ama na Diyos gusto maghimo siya sa kabutang. But Jesus is the one who heals him from the Kay si leprosy. Jesus mo man na mag-ayo kaniya. There's a man lying by the pool. Usa ka tawo nga diin dito siya dugay na kayong antos sa iyang He has sakit dito never sa walked pool a single Bethesda. time. O niya wagi makatabang niya atong ato sa pool. Jesus says, take up your mat and walk. Apan si Jesus ingon siya, lukutay imong banig, tindog og lakaw ka.
What's his part? O sa may iyang bahin, Pick up the mat. ang bahin niya mapaglukos sa manig ug iyang alsahon. Jesus is the one who makes him walk. Apan si Jesus may higala ko mao ang nag-aayos siya malatian. Yes, you do something, but it has nothing to do with the miracle. Ya, tinuod nga ikaw doon ay himon tingali apan wa kani kalabutan sa kaayuhan sa imong panglawas. They were in a boat when there was a storm. Dito sila sa sakayan unya nahibalag nila dako ka unos. Jesus is sleeping. Si Jesus natulog lang. These disciples started yelling at Jesus, Gunya isa, sige, atong sigitan pukawa si Jesus. "We're gonna drown." Kay malunod ta. Jesus woke up Si Jesus ni mata. and he said, "Peace, be still." O isa, pagbalinaon kamong mga unos. What was their part? O sa man ilahang bahin, Be in the boat with Jesus. naas na kauban ni Jesus diya sa sakayan. Call to Jesus. Ilang gitawag si Jesus. But Jesus stopped the storm. Apan si Jesus mismo mo ang nagpaundang ni adtong mangunos. All your part is to be in the boat with Jesus. Ay gala ko ang atong bahay mo lamang kita makiguban king Jesus diya sa sakayan. He will do the rest of it. Kay siya magahatag kung magatimos mga butang atong gikinahanglan. They came to the city of Jericho. Ngato sila sa syudad sa Jericho. He said, "March around every day." Ewan siya, tuyukan ninyo na kada adlaw. The seventh day, march around 7 times. Sa kapito ka adlaw, tuyukan ninyo kapito ka bisis. And then you shout. Unya kamo musinggit. The walls come down. Ugon niya ang mga paril kini nahugno. What does shouting have to do with the wall? Nakatubang pagsingit nila mo nakahugno sa paril. It's nothing. Dili. But God wants you to do something. Apan ang Dios gusto siya maghimo ka sa kabutang. God is the one who brings the walls down. Ang Dios mismo may nagpahugno niya itong paril sa Jericho. Jehoshaphat had the enemy all around him. Ugon niya makita nilang mga kaaway na nagpalibot kanila. He said, "God, look, we're surrounded by the enemy." Ayon sila tanawa na good, daghang mga kaaway na ito nagatuyok ka na to. God says, "Don't worry. Apan Jesus sa ang Diyos sa ingon, ay kabalaka. You're not going to fight. Dili ka mo makig-away. I will fight the battle for you. Ako'y makig-away, dining mao nga gubat. You just go sing song." Kinahanglan ka mo magkanta lang ng mga lawiton. Oh, that's a good idea, God. Ay na, may na nga pamaagi na. That's how we're going to fight, by singing a song. Kaya kita makig-away yung mga antara di ay. You watch me. Sa tanawa ko. The battle is the Lord. Kaya ang away pakigbugno iya sa Dios. There's the message for you tonight. O kini minsay alang kaninyo ni kagabion may I gana. spent most of my life fighting the battle myself, Usay ato gigugol ang kinitibukan sa kinabuhi aron lang makigbisog sa pakigbisog dinhi sa kalibutan. trying to use more willpower. O niya maningkamon kita magmadaogon. Stop eating sugar. O di na ta mukaon ug tamis kayo. Go to the gym. Madto ka sa gym arang may Don't get ehersisyo. angry at people. Ya dili ka masukong kantos magkatawhan. Willpower. Ayo kay na. Couldn't do it. Apan ka na makatabang ba ka nato? The battle is the Lord. Sultihan to mahigala ko. Ang Without kadaogan me, nato iya lang sa Dios. Without me, you can do nothing. E siya kung wala ko wa gyud mo'y mahimo. What is our part? Unsa may atong bahin? Get to know Jesus. Ang atong bahin mo ang Spend pagsinati time kibalo kay with Jesus. Jesus. Panahon karon atong sination si Jesus. And then Jesus will fight. Kay si Jesus makig-away sa pakigbisog nga atong ginatupa. Yes, cooperate. O kita makigkumbuya mo tabang. Whatever you can do, then do that. Ang karon sa imong mahimo himuan na. That little boy had the fish and the bread, Naman na God ang usa ka bata doon na sa isda doon na and po'y you tinapay. give that. Apan gihatag niya katong Jesus. If you have some willpower, give the willpower to God. Aduna kay kadasi na ihatag na katong kang Jesus. You can go to church, go to church. Ngunit niya kumato ka sa iglesia, nato sa iglesia. If you have the power to read the Bible, read the Bible. Aduna kay kagahom kay iso pagbasa Biblia na basaha ang Biblia. Surrender everything to Jesus. Itugyan ang tanan ngadto kang Jesus. Give it to Jesus, Ihatag ang Jesus mga higala. and He'll do the rest of it. Kay siya magahatag sa tanan nga atong gikinahanglan. My friends, tonight, Mahigala niya kay gabion. if you have been fighting the same sin year after year, Kung ikaw nakigbisog nakig-away sa maorang nga sala, here is the answer tonight. niya'y tambag alang kanimo ni kay gabion. If you keep trying to do it by your own battle, you will never win. Kung ikaw na ning kamot pakigbisog ikaw lang di yung ka magbadaogon. It is only by having a personal relationship. Apan piniagi lang sa atong relasyon ngadto kang Jesus. Jesus will fight the battle. Si Jesus mo ang makig-away And alang kanato. when you do it with Jesus, Kung mo naghimuon kauban si Jesus, then my yoke is easy and my burden iyon is siyang light. akong iyugo sa iyo nung akong palasanon gaan. When I was younger, I was good water skier. Sa may galas matanon pa siya usa siya ka water skiing. You Makita get up on niyo top of the water and you are
easy skiing, holding on to the rope. Unya diya ka sa mas tubig, magunit ka sa pisi, o niya kusog ang dagan diya sa tubig. All you have to do is hold on to the rope. Ang imo lang baton, magunit lang kag maayo tong pisi. The boat will provide all the power. Ugon niya ang paruto mo, muguyod kanimo muna ang maghatag kusog sa imuhang dagan sa tubig. But if you decide, let me do it by myself, Aban kung gusto ka, sige ako na lang kuno. you let the rope go, Sagdahanan na kining pisi buhian. you will sink. Kung sa may tabo nimo, matumba ka, malunod. That is not water skiing anymore. Igala asa naman ang water skiing diha kanang lunod na ka. You cannot do it by yourself. Di nimo mahimo kana ga ikaw ra. But when you hold on to the rope of Jesus, Apa sa diha ka magagunit sa pisi nga mao si Jesus. then my yoke is easy and my burden is light. Isa na nga akong yugo kini sayo nga akong palasanon gaan. There's a book that says maybe it's like this. Adunay sa kabasahon na ingon nga mao kini ang kinabuhi. You're trying to build a trail through the woods. Nagsugod sila og panday sa giana sa train. Here's a log. Ay mga kahoy, You got to move the log. godya dalo nimo ang mga kahoy dagko. Number one, Unang imong himuon, lift it yourself. imong pasanon kana sa imong I kag. don't need anybody else. Na kinahanglan nga magpatabang pa ko. Let me be the one. Ako ra magpasaan na. What's the problem? Unsa may problema? We just can't do it. Mahimo man na dili na to na mahimo kung kita-kita We will lang. never win the battle with Satan. Sultihan ta mo higala, di gyud ta magmadaugon kung Number- kita-kita ra. Number two, Ikaduha, you can let God do it by himself. tuguti ang Dios sa maghimo siya kalingon alang kanimo. Let go and let God. Okay, himuan na pasagdahi ang Dios sa maghimo alang You kanimo. just sit in the rocking chair and let God do everything. Ugo niya ikaw magalingkod diha sa tuya-tuya nga bangko. Tuguti ang Dios maghimo sa mga butang imong gikinahanglan. That's not going to work. Dili man na atong buhat. God says you got to go. You have to do something. Ingon siya, sige lakaw na, kaya ako rin maghimo, bahala si muha. Number three, Ikatulo, you can do it together with God. Hoy di na nga imong himuon kaoban ng Dios. God will carry his end and you carry your end. Hoy di na ang pasanon nimong imuha o ya pasanon po niya ang iyaha. What's the problem with that? Nausa may problema na kung mao nang You pamagiha. can't carry your end. Dili nimo mapasaan nga ikaw ra. Without me, you can do nothing. Ingon siya kay kung wala ko di gyud ka makahimo sa mga butang imong pangandoy. Number four, Ikaw pat, we do it together. atong gihimo na nga kuyog ta. Jesus carries his end, Ang si Jesus nagpasaan sa iyaha. but he comes down to the other end and he helps carry your end too. Ugo niyang nitabo, iyang gipasan gihapon asang imuhang palasanon. It's like the big power of the big electromagnet. Sama ka na usa ka dako nga gahaw magigala ko sa dako kayong magnet. When it's just sitting there, Diya makita nimo kini. it has no power at all. Ang tanan wala gyud gahom. But when you plug it into the Apa sa diha electricity, nga imi tuslok na sa kuryente ang magnet kini mulihok it na. can pull up a whole car. Makuha niya ang tanan mga bugat kabutang tuwa sa ubos. That's what you and I need. Mausap ka na may gala ko kita. By ourselves, we cannot lift our side. Kaya kung kita-kita lang, di gina ito mahimo pag-alsa ng butang diya sa But if you ubos. spend time with Jesus, Ang pagkakatong igugol ang panahon, ganito kang Jesus. Jesus gives you the power to be able to lift. Si Jesus maghatag na ito kagahom, mga diin, maalsa ang mga bugat nga lulan sa kinabuhi. We do our part, Atong gihimo nga atong bahin. but it's all through Jesus. Apan si Jesus ang naghimo siyang bahin. Without kulot. me, you can do nothing. Igo siya kung wala ko, wa gyud mo'y mahimo. But I can do all things through Apan mahimo na ko ang tanan mga butang pinaagi kang Kristo Jesus. I'll give you some of the verses in the Bible. Ako ihatag kaniyong uban nga bersikulo sa Galatians 2:20. Galacia 2:20. I live, but not I. Christ lives in me. Ako nagpagabuhi apan dili na ako kay si Kristo na ang nagpuyo diha kanako. You will feel like you are doing it. Nagunahon na ka murag ikaw na ning kamot sa tanan. I am here in the Philippines preaching. Ako niya dinhi sa Pilipinas nagwali. I'm doing it. Ako naghimo ana. But it's all by Jesus. Apan way pulo sa kong pagwali kung wala si Jesus. I preached 5 times today. Ako nagawali 5 siya kawalihan karong adlaw. I cannot do that by myself. Di niya na mahimo kun siya lang. Jesus. Apan si Jesus They marched around the city of Jericho. nagsuroy sila tuyok sa siyudad sa Jericho. It feels like you're doing something. Nagunahon na sila ganin doon na sila gihimo. You're going to church and you're reading the Bible. Nigato ka sa iglesia nagbasa ka sa Biblia. But even what you are doing, you're doing through Jesus. Apan igala bisag sa may buhaton kinahanglan buhaton gyud kang Jesus. Now, my friends, Karon may higala.
There are three parts of the Christian life. Adunay tulo ka bahin sa Kristohano ang pagkinabuhi. First, you come to Jesus. Una, maadto ka kay Hesus. Then you get victory over sin. Ug niya ikaw magpadaogon batok sa sala. Become more like Jesus. O niya mahimo kasama ni Hesus. And then your body is changed and you go to heaven. Ug niya ang imuhang lawas kay ikaw gikatakdan ang moadto sa langit. Here's how I grew up. O kini ang imo nato. I knew Jesus did the first part. Ibalo ko ni Hesus sa primero nga bahin. Jesus says, it is finished. He did it all. Si Hesus nag-ingon, tapos na, ako naghimo ang tanan. I had nothing to do with it. All Jesus. Wala ko laing paghimuon pa kay si Hesus na naghimo sa tanan. I know that going to heaven is all Jesus. Nasayon ko ang pagkatog langit kana tungod lang kang Hesus. Only Jesus can give me a new body. Si Hesus lang yun maghatag ka na kog maayong lawas nga may balatian. Only Jesus can bring my father out of the grave. Si Hesus lamang ang makabanaw sa kong amahan gikan sa lubnganan. Only Jesus can take me all the way to heaven. Si Hesus lamang ang maghatod ka na ko ngadto paingon sa langit. First part's all Jesus. Primero, ibalo ko Hesus. Last part's all Jesus. Ang katapusan sad si Hesus ra gihapon ang What about maghatag the ka na. middle part? Unsa man ang atong bahin? What about this victory over sin? Ang atong bahin igala ko nagmadaugon kita batok sa sala. Keeping the 10 Commandments. Magbantay sa pulo ka sugo. Is that all Jesus? O kana ra ba ang gisulti ni Hesus? Or is that a Jesus plus me? O si Hesus magkaag na nagtulod ka nako. Jesus and a little grit and a little power from me. Kay si Hesus naghatag ka nako gamay nga tulod aron maghatag kog kusog. Is victory Jesus and effort? Si Hesus lamang kadaugan plus kita magbalahutayon lang. Or is it all Jesus? Ang tanan na kadaugan nato may gala ko tungod lamang kay Hesus. I would like to say to you, you cannot do it by you trying harder. Ako gisulti kaniyo karon di niyo na mahimo bisag unsaon yung paningkamot kung wala ang Ginoo. I spent something like 30 years just trying harder. Murag 30 anyos siyang gihimo may gala ko aron maningkamot lang yun. Kutob sa mahimo. I was a pastor. Usa sa kapastor. Everybody's watching me. Ang tanan nagtanaw kaniya. I had to be a good person. Ayos siya nga tao tanaw sa katalingban. Try harder. Naningkamot pagayo. More willpower. Ana siya igong katakos. But I couldn't do it. Apan di niya mahimo ang tanan. Jesus says, without me, you can do nothing. Kay siya ingon kung wala ko wag yun mo'y mahimo. And I learned that it's all Jesus. O karon nasayod ko ang tanan tungod lang yun kang Hesus. It is not Jesus at the beginning, at the end. Kay si Hesus gikan sinugdanan hangtod sa But katapusan. Jesus and me in the middle. Kay ako si Hesus na dias tunga-tunga. It is Jesus at the beginning, in the middle, and all the way through. Kay gala sultihan ta mo si Hesus mo sinugdanan sa tunga hangtod sa katapusan. I am the Alpha and the Omega. Ingon siya ko masinugdanan mo ang katapusan. Salvation is Jesus from beginning to Ang end. kaluwasan may gala ko si Hesus ra gyud gikan sinugdanan hangtod sa katapusan. I want to give you 6 texts tonight. Ganda mo unom ka mga teksto ning kagabi. If you can learn these 6 texts, you will never forget them. Kung mahinyo nang masinati o may memorize ka ning unom, naan ka na mahimo ka mong malipayon sa Hebrews inyong panaw. 13, verse 8. Una, Hebrehanon 13, versikulo 8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Nagkanayon na balang kasulatan, si Jesus mao ang kaniadto, ang karon, o ang umalabot. Jude verse 24. Judas 24. Now unto him who is able to keep you from falling. Now, ganto kaniya, nga di makahimo kaniyo sa pagpugong, kaninyo gikan sa pagkahulog. Matthew 1:21. Matthew 1, versikulo Thou shalt 21. call his name Jesus, Tago na ko yung ngalan ni Jesus. for he will save his people from their Ay sin. siya magaluwas siyang mga katawhan gikan sa kasalanan. It's all Jesus. Ang tanan may tungod lamang yun kay Jesus. Philippians 3 verse 8. Filipos 3, versikulo 8. Everything else is worthless Ang tanan mga butang walay bili. compared to the surpassing greatness of knowing Jesus. Kung ikumparar ang akong nasinati ang pag-ilag kang Kristo Jesus. It's all Jesus. Mga igala, si Jesus ragyo nagwan ay lain. Philippians 1 verse 6. Filipos 1, versikulo 6. He who began a good work in you Siya nagahimo sa may binuhatan diha kanimo. will continue at work in you Magpadayon sa paghimog maayo diha kanimo. until it is finished. Hangtod kini matapos. It's all Jesus. Si Jesus ragyo gikan sinugdanan paingon tos katapusan. Revelation 14:7. Pinariya 14, versikulo 7.
Fear God and give glory to Him. Kadluki ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya. I hope I have convinced you tonight. Ako nagalaw mga unta na sabtan ninyo ang mensahe ni kagabihon. The Christian life is not by willpower. Ya ang Kristohano pagkinabuhi dili kana sa imong katakos ug kusog. It is not by backbone. Dili kana kay kusog ganon kay ka og lingkod ning bukog. It's by knowing Jesus. Ang panigalang kaluwasan kini mao ang pagsinati ug paghibalo kang Let me Hesus. tell you a final story. Sultihan tamos katapos ang sugilanon ni kagabihon. There was a pastor in a church in America. Adunay usa ka pastor sa iglesia dito sa Amerika. One day, a couple came for Sabbath morning. Usa ka adlaw niya na al sayo sa adlaw igpaulay adunay magtiayon ning adto. Long hair, Taas kay buhok, not Christian. dili pud sila Kristohanon. You could smell smoking, Kita nimo baho kay tabako. but they liked the sermon. Apan ganahan sila sa waling lain na dungog. They said, to Pastor, could you come to our house? O niya mingon sila nga pastor, pwede ba ka makabisita sa mong balay? Could you help us know Jesus? Matabangan ba nimo mi nga mahibalo pag yun mi mahitugod kay Hesus? I can come to your house. Ingon siya, mato ko sa iyong balay. Every week he came to their house, Matag semana, moadto siya sa maong balay na itong baong magtiayon. not studying doctrine, Wala nagtuon og doktrina. to know Jesus. Panigala ko ang pagsinati og paghibalo ra gyud kang Hesus. But after a few weeks, he noticed some changing. Ugo niya milabay ang pila ka semana nakita ang kausaban sa kinabuhi. They're keeping Saturday Sabbath. Nagbantay sa sila igpapahulay adlaw Sabado. He didn't talk to them about that. Wa man siya nagsulti ato may tungod sa Sabado. They're putting some tithe and offering into the envelope. Naghatag na sila og hala ni kapulo ngadto sa envelope ngadto sa iglesia. Didn't talk about that. Wala man to gitudlo. And he could not smell the smoking anymore. O niya, wa na siya kapanimaw og tabako atong mga tao. I know what's happened. Sa kibalo ko sinitabo. Some church member, brethren talking to them. Uban nga mga membro sa iglesia, mga kigsunan, nakigsulti nga to kanila. They said, have you had some church members talking to you? Ano na ba yung mga membro sa iglesia nga nakigsulti ninyo? No, Pastor. Wala man pastor, wala man misita diri, ikaw raman. Why do you ask? Ganun nangutana ka man, ana? Well, I noticed that you're keeping the Sabbath now. Kaya ako nibalang ko, nagbantay na magkagadlong Sabado ingon ipapahulay. I didn't talk to you about that. Wa ako nagtulo ninyo, ana? Did someone talk to you? Naabay nagsulti ninyo, ana? No, we saw what you were doing. Wala. Apa nagtanaw lang ko sa We imong looked in the himo. Bible. Nagbasa mi sa Biblia. Okay, so we did it. Ayo. He said, I saw some money came from you. Niya nakita na ako nga doon ay kwarta nga diin, ngadto nga to kanimo. I didn't talk to you about the money. Wala man ko nagsulti ni matungod sa salapi. Did someone talk to you? You should pay tithe and offering? Nabi nagsulti kanimo kani hatag yung ka o ikapulo og halad. No, we saw everyone giving. Wala lang We apa should nakita give. magumbingan ng hatag pag kwarta, so ning hatag lang pud mi. I notice it doesn't look like you've been smoking. Nabantayan ni mahigala murag naghinahina yung kawala gyud ang iyang bisyo. Did anybody tell you that our church we don't think smoking is a good idea? Adto na may nagsulti nimo nga diin sa among iglesia ang pagpadabako dili gyud na pwede. The man looked at his wife. Tanaw sa siyang asawa. When did you quit smoking? Isa kanu sa magkaniundog tabako. I don't remember. Isa di na ko kinundog kanu sa. When did you quit smoking? Kanu sa magkaniundog tabako. Couldn't remember either. Isa di na ko kain. Silang duha di man nabakuan. Both of them quit smoking and didn't even know that they quit smoking. Waslay kalibutan ni Gala kung nagunda na sa tabako, ang ilang kinabuhi na usab na gyud og nabago na. They didn't decide to quit. Naghunaw na sila nga mag-usab silang kinabuhi. Jesus changed them. Si Jesus ang nagtabang kanila nga nabago sila. All the pastor did was help them know Jesus. Ang himo lang sa pastor bisita kanila ang pag-introduce lang kay Jesus nga sila mahibalo kung kinsa si Jesus. Jesus changed their life. Apa si Jesus na yun na nagsab silang kinabuhi, nagbago kanila. Get to know Jesus. Inahanglan atong mahibaluan kung kinsa si Jesus. It's all Jesus, my friend. Kay si Jesus lamang maghigala. It took me a long time to learn it. Kadin akong gihugugol ang taas na panahon aron Learn it mahibalo tonight. kaniya. Garong gabi una. It's just Jesus.
Paura gyud ako ikasulti ninyo. Don't try to fight Satan anymore. Ayaw na mo pagpaningkamo kigbugno kadto sa kaaway nga ikaw lang. Just spend time getting to know Jesus. Apa ni Google ang panahon aron ikaw masinati og mahibalo kang Hesus.